sisir curigani pikir ditakoni mungkin priwerwa mabok ranggang kali Mas Irsyad sayang halo Mas Andi salam majikan bos Rahma Muda asik ya Mas Ajeng Tegar RT Media Bromadi Saban balik kesurupan girancingan kenang demit lor jembatan asing nyuruh abad jenggot terdekat jalukan nih udut samsulan benesan asik Slimpat slipet di wong lanang ning cok motor duit iketan atusan giliran rapi sing juluk jajan andangane alasan dompet ilang alasan bae wong lanang painganan rambut sing putih disemir berapa ning dompete ora kari-kari sisir curigani pikir ditakoni mungkin priwerwa mabok ranggang kali rangda Mas asik rangda anaknya akeh belas teman ya tenang nok tak tampuk mangsa wurungan Asik, dijak jujur, dalang kok kita kembali mangsa wurungan sangkan emang iya baik Kang Mas bareng temenan gore apa sob aja guyon gak Kang Mas aduh saban balik kesurupan girancingan kenang demit lor jembatan asing nyuruh apa jenggot terdekat jalukane udut samsulan benesan RI Media Bromadi kangge YouTuber Indonesia Slimpat te wong lanang ning cok motor duit ewonan atusan agiliran rabi sing jaluk jajan andalani alasan dompet ilang laki kami jarine arep liwonan mangkat nyekar ning buyut kulon eretan sing omah dhewe kangen sarungan kuplukan duh bos galon sing duwe ayang khawatir sayang bos galon sedaya anak boy mat anak boy mat anak boy mat sayang anak boy mat terima kasih yang punya bos galon paingana rambut sing irang disemir dari abang ning dompete ora kari-kari sisi curigani pikir ditakoni mungkin priwerwa mabok ranggang kali